Gina mi mochail min jach ar o mochrach. Gina mi mochail min jach and jachach mi a balai. Gina mi mochail min jach a chun can ro a yorsama. Gina mi mochail min jach sa chami fer na hatch. Uk me gars na var a gyrk a beer a shot a holofuk. San hoshi kuri kan a shram a bill off an hand. Uk me donna pela us a fanka dur mi ish a kosh an hoshi kyrk a a rost a tiggin heen a dan. Hello. Cymara ha sifanju. Hami dwlich a hami gold mo hi. Yn talia ti. Stalium ti le banya agus siwchgar. Hai uafasach ma. Hami falaf. Hami dolgachi. Troad. Dri hounds of paper. Chanil Carl. Je hou Janef. Ha mi gael ma fiag. Ha fiolwr ac ym. Yn talach fiolwr. Chatal tahbla. A fel o ski. Ha. Ba mi an safar yn roer. Wel. Ha ffys ac ym. Ba celi an safar yn roer. O. Va. Ach, va misje kopper an safar. O. Va mi kopper yn roer. Va mi gopir yn roer. I was working last night. Can show. Va mi gopir yn roer. Va mi gopir yn roer. I was working last night. Va is the past tense of ha. Va mi gopir. I was working. Va mi gol tea. I was drinking tea. Va Katrina a gal beer. Katrina was having a meal. Va she gopir ounce a var and roer. Simon was working in the bar last night. A celi an safar yn roer. O. Va. Ach, va misje kopper an safar. O. Va mi kopper yn roer. Va mi gopir yn roer. Can show. With the present tense, ha, mi, gopir, you ask a question by using a vil. A vil u gopir. And the negative form is chanil. Chanil mi gopir. In the past tense, va mi gopir, I was working. The question form is an ro. An ro u gopir. Where you working? And the negative form is cha ro. Cha ro mi gopir. I was not working. Va mi gopir. I was working. And ro u gopir. Where you working? Cha ro mi gopir. I was not working. Yn ro gol an safar yn roer. Ha ro. Ha ro mi gol itcher. Va mi trang. Yn ro trang. I gysdau. Cymra hasif. Ha gyma tahblacht. Cymra o hyn. Gleva. Y hun yn ro an safar yn roer. Va. Fa e trang. Trang means busy. Yn ro, Va kujaraf. Va mi trang. Wan was trang. Ro yn safu. cha ro, fa mi am sa chaffe, fa mi gol tea. Ro yn di ma. Fa wafasach ma. Y hym yn ro gobir yn roer. Yn ro w gobir yn roer. Were you working last night? Can show. Yn ro w gobir yn roer.
Yn ro gwbyr yn rhaid. Charo. Charo mi gwbyr yn rhaid. I wasn't working last night. Cha ro mi gwbyr yn rhaid. Yn ro gwbyr yn rhaid. Charo. Charo mi gwbyr yn rhaid. Dda misio gwbyr awn sy far yn roer. Yn ro. Dda gwtgeraf. Dda mi wafysach drang. Y hym chwnig miw am syfar yn rhaid. O? Chwnig mi, I saw. Chwnig o sîm yn rhaid. Chwnig, Yn rhoi am syfar. fa. Yn rhoi gwbyr. Cha ro ach fa e trang. Trang. Fa e wafysach trang. Fa e trang gol wsgybehe. Wsgybehe. Liwn. Liwn. Agus fa e trang y siein. Siein. Ha mi ffolaf. Cael ti fel wdol? Ha mi gwbyr Awn syfar. awn sy chaffeig. Hi misio fy moch. Hi. Hi mi yw yn och. Hi miw. I will see you. Hi. I will see. Hi mi u anoch. I will see you tonight. And at the beginning you heard Chwnig mi u. I saw you. Chwnig mi u yn rhair. I saw you last night. Let's look at the rough phonetics. Chwnig mi u yn rhair gan sio. Chwnig mi u yn rhair. Chwnig mi u yn rhair. Now let's try hi mi u anoch. I will see you tonight. Rough phonetics first. Can sio. Hi mi u anoch. Hi mi u anoch. Hi mi u anoch. We've had the past tense of ha. Va mi, I was. And the question form, an ro u, were you? And the negative, cha ro mi, I wasn't. And ro gwbyr yn rhaid. Charo. Charo mi gwbyr yn rhaid. Dda misio gwbyr awn sy far yn roer. And ro. Dda gwtgeraf. We've also had chwnig. Chwnig mi u, I saw you. Hi mi u, I shall see you. Chwnig mi u yn rhaid. O, ha mi ffolaf. Hi mi o noch. With these we've had yn rhaid, which means last night, and trang, meaning busy. We'll do some more revision work on these verbs and we'll add some new words and expressions. Yn je, meaning yesterday. Anisha, which means now. And an expression, ceart gwlior, which means all right. Trod yn sio hym. Sio, efelyw gyri coffi? Chanel, ha mi giri tŷ. Ach, faw gyri coffi yn je? Ha isacam, ac ha mi giri tŷ yn jiw. A fel tŷ agad. Ha, ti acum. Efelyw gael banya awn sy'n ti? Ha? Ceart gwlior. Stylw me. Tri. Dy choda,
Da chote oer. Hij onwesoch bria. Tach belecht. Telat mo vlikke sjoer. Chapel. Ba mi giri ti. Oh, ha mi tulich. Hallo, Katrine. Hallo, Maham. Ha good Gerard. Thou e fwr. Ach heb lawen isje. Een rol kopir. Va mi gupir aan se vu en jay a chanil mi gupir en ju. Een rol ik cheli roer. Va, Een roi ma. va e uavasach ma. Hunik mi mari ek cheli. Oh, een roi shine. Va, ha mi giri koffie a him. Kleva. Va misje sjoine kecheli. Ho, ha isakam. Hunik mi mari en reir a him. Oh, koen. Koen je kon ik joei. Noir va mi ek cheli. Kun means when as a question. Kun hunik u I. When did you see her? Kun hunik u I. Kan sjo. Kun hunik u I. And then there's the other word for when. Noir va mi ek a cheli when I was at the Cayley. Noir when. Can sjo. Noir va mi ek a cheli. Noir va mi ek a cheli. Gonnik mi mari en reire heen. Koen. Koen je kon ik mari. Noire va mi ek cheli. Tha shim a gald uske behe. Door de bouw e cheli. Ha isakam. Gonnik mi e. En bio aan se ware nog geheen. Bi. Ga wie. Bi e kopir nog. Bi mi kopper nog. Be me gupir a noch. I will be working tonight. Can sjo. Be me gupir a noch. A bio and sjo a marach. A marach means tomorrow. Bi. Bi mi een show maardag. En bi oese een show maardag. Javi. Bi misje sjo a hulala. A hula laha every day. Notice that a hula comes before the noun. Laha, a day. A hula laha every day. With the future tense be, I will be, you form the question with be. Be, u, and sjo, amarach. And the negative with vi, I will not. Be u and sjo, amarach. Bi. Bi mi een show maardag. En bi oese een show maardag. Javi. When you answer a question, you use a longer form of be, bihi, in reply. You'll find the two spellings in the book. En bi u kopir aan se woe maardag. Be, Hi mi u een chin. Ha mi geri kote oer. Kote oer. Ha kote oer akket. Waarom kote oer? Ach, en leuren is je. Ach. Hier. Ha mij dat de geri koffie. Oh, ha mi tulich. Ga we mi vatten. vi, me, fata. I won't be long. Fata, long. Can sjo, vi, me, fata. Coffee, toe.
Ha mi dwlich. Spain. Shinny, ir a bhórt an sin. Je han sin. Record úr. Ha sin ma. Stalw me. Ha fi mi ffata. Catch fel si met do. Gaan jullie zakken? Y fel lokaal siwcr an sy choffi. Gaan jullie tapelaat? Oeh, hai, tje. Je hou Gianef. Hiw. Katriana, troed. Ha eiche wahaun, Ha, Gerard. wa wa mahaun en je, Va, ach wa e fuer. va. Ha kar oerakam. Oh, ha brike siwraket. Ah, Halle mi. een biw y tîn sio tricht. Je? Een biw y tîn sio tricht. Biu chin and shaw trich. Do you come here often? In other words, be can also mean do you usually. Can shaw. Biu chin and shaw trich. Biu chin and shaw trich. Biu chin and shaw trich. You may need that phrase at your next ceili or dance. We're going to Tyree now for a conversation sequence. Look out for va, mi, a gal, mo vieg. I was taking my food, and yn ro u trang. Were you busy? Hallo. Hallo. Cymru haw. Ac yma tap. Cadro. Da mi gael my fyr. O, am i dwlich. A sy'n cersgu lewr. Je haw giri. Am i gyr y ffewl ŵr. A mi dyrych yn y ffewl yw'r ag am y jw. Ach bi ag am y mairach. Bys yn cysgu liawr. Ach am i gyr eich ben. Sy'n ag ydy. Tapelet. Ro trang jw. Harro. Ar y dyn i sio yn jwch o hun. Geli iawn moch. O, catch y fel yn heli. Gan i lysagam. Cwyna geli am. Gan i lysagam. Cwa siainig yn heli. A mi dylich gan i lysagam. Now, for the serial. Last week in episode 5, Ian landed in hospital with a broken leg, and Alistair got back on speaking terms with Anna. Ian, Sean Misha, Eli, Eli, Cymru haw. hamochas bristje. Dochas bristje. O, Ian, chanel. Red donna, i'r y fawda. Val, hami dwli Eli, hami ski.
Vil du gjøre uske? Ha. Sjå. Ha mi falla björn. Be mi sjå fiskar, ais chimio. Anna, catch wel maar fjaun. En jullie zakken ze? Kan je roe het? Een show, er woord. Wel, gaan jullie er woorden isje? Ganjel. Kon ik misschien shenenju? Wel, ganjel een show, een isje. Sjo, mjaun akemse. Pion Jerak. Jay? Ganjel Kaal, ha kerst geljoor. Taplet Anna. Hallo. Oh, Eli. Catch willu. Anna, ha Eli er phone. Kom er van in, hein? Ra. Eli. Hey, Rainer. Eli, ha. Show Anna. Hey, Rainer. Hallo Eli, kom er hou. Jay? Een gaspriestje, Eli. Houd toch gachi? Ik wil een karaket. Anna. Isht. Jay? Gaan je geen trank? Ganjel sing trang. Isht. Bishin karskulor, Eli. Hier zijn vestgeruik in hospital. Anna. Isht je goeie. Sjö, er is al kupeti. Karskulor. Cheerio. Ha sing trang, Anna. Ha e goeie, ha e sakken. Hallo, Anna. Hallo. Blijf voor moei. Ha, hij overzag voor. Kom maar het al af. Gaan jullie tonnen? Wil ik jullie brood? Geniel, heb ik jullie sandwiches le fjoluur. Als je een trank aan ze woonju. Oh, Ha, gaan je lelijk op er een ju, waar je in hospital. ro. Agus kimmer bij een. Ha, gas briestje. Wel, oh, ha mi tullig. Skimmer ha Eli heen. Waar je ranne le telefoon, ach, biekast gedoor. Bi. Shut the languages. Tappela. Hallo, Alistair. Hallo, Anne. Wil u vallen af? Ha, als je nu overzag trank aan ze woonju. Gaan jullie lelijk op een Jewichel? Oh, katje welly. Waar je in hospital, er is bij je fonig, waar je toch gachi. Gaat je wel al? Have mi fatte. Am jørgens i kitchen, u kjærst gelov. Har vi mi kerstgeljar? Alles der trådte sjå, hiu fiskeri. Sishias, Ellie. Ha mi kerstgeljoor? Sishias. Hou ski. Geniel, ha mi kerstgeljoor. Je houdt Janne van zich hitchen. Am ich in een bier. Bier ma. Ha, emma. Je hound. Ha, Burmese curry. Nhalat curry, Ellie. 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 How ranel. Geniel. Tapelat. Gatali ian curry itcher. Hier is een fesker. Bij een kjærst geljoor. Bi. Ha isagam. Ha mi dullig. Am ich in een salad. Hou mi fatte. Gleva.
week we've concentrated on va and ro and cha ro, all words corresponding to was or were in English. Va is the form which stands on its own when you're making a direct statement. Va mi gupir, I was working. A bilw ski. Ha. Va mi an sa var an roer. Va. Hapus ac am. Va Kaylee an sa var an roer. O. Va. Ach, va misje gupir an sa var. O. Va. Va mi gupir an roer. An ro gol an sa var an raid. Ha ro. Ha ro mi gol itcher. Va mi trang. An ro trang. Ikas dy. Cymar a hawsif, Ha gyma tach bydach. Cymar aw hyn. gleba, a him, and ro an sa var and roed. Va. Va e trang. Trang means busy, and ro, Va kucheraf. Va mi trang. Oan was och trang. Rowan sa vu. cha ro, va mi an sa caffe, va mi gol tea, Rowan di ma. va wafasach ma. A him and ro gupir and roed, and ro u gupir and roer. Were you working last night? Can show, and ro u gupir and roer. And ro gupir and roer. Charo. Charo mi gwbyr yn raid. I wasn't working last night. Cha ro mi gupir and roer. We also had the future in the programme, or at least some forms of it. A byw yn sio y marach. A marach means tomorrow. Bi. Bi mi yn sio marach. An bi wsa yn sio marach. Chavi. De misje sjo a hula la. The form be is used both in a direct statement, be me gupir, I will be working, and in a question, be you, although there is a slight difference in spelling. There is a longer version, be he, which is used on its own in answer to a question. And in the negative, be is aspirated to be. Ha be me, I will not be. Be can also mean, do you usually? For example, and be you a cheen and shaw trich? Do you come here often? Gee, how Gianeth. Hiu. Katriana, throw it. Ha eiche wahaun, Ha, Gerard. ba wa mahaun en je, Va. ach wa e fuhr. Va. Ha kar oerakam, O. Ha brike siwraket. ah, Halje mi. een biu a chien sjo trich, Je? een biu a chien sjo trich. Byw cheen and shaw trich? Do you come here often? In other words, be can also mean, do you usually? Can shaw, byw cheen and shaw trich? Byw cheen and shaw trich?
We also had 2 forms of the irregular verb, to see, in the programme. Chonig mi, I saw, and he me, I'll see. Let's look at those again and listen out also for the 2 words for when. Cwn, the question, and nuair a. Chonig mi mari and rair a heen. Cwn. Cwn yw chwnig o mari. Nuair a va mi ag chéli. That's all the revision we've time for this time. See you next week.